The chimpos zau tu lengai tu nen di lak nan kut kanin tlai Ṭhan Hna thong ni kol nen hi Dipa ni ruk Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan Ṭhan kan sim ding mi thong tlang tar cheu Khat na chu rung tlang message Ralkap Pathum chu Meithal he Chinland Defence Force Senthang Sinah an zam KBC Hruaitu Hlun Reverend Dr. Hkalam Samson chu SSC Ralkap ni Myintgyina an tlai Ṭhan Jamua nu Pakhat Thahnak Hlathlainak kan Tlaih Upadi Ning Dantatnak kan Tlaih An-NUG ni An Thah Hna Pakhat Chunga Karen Ralkap ni SSC Ralkap le BGF Zathum som thum le Pathum An Thah Hna timi le Thawngpang dangdang na an selai Thawngchimnak kan thok Zaanlei marat fambol kasi tual chung thong karak chimlai rung tlang SSC Ralkap Pathum chu Meithal he Chinland Defence Force Senthang Sinah an zam chinram kul khopi ha kha rung tlanga sham alwan jan November SSC Ralkap becha zani som duk in Pathum chu tangka song kan pek di na nuwa an Pathumin ahimnak muna kan chia changna tia an langter CDF Senthang ni Ṭhan he an langter mi man thlaka MA1 Meithal sun Khat Meithal kwan zathum leng kuche bomlung thum le kwan bom Pathum song an langter chi alwan chi October ni rat leo chonga palek ni mangchu BS63 G3 Meithal sun Khat le kwan tam nga he CDF Senthang Sinah arak chami loman tangka chat sing zakhat an rak pek chang ram chung thong karak chimlai KBC Hruaitu Hlun Dr. Hkalam Samson chu SSC Ralkap ni Myintgyina an tlai Ṭhan Kachin Baptist Church Chairman arak tuan belmi Reverend Dr. Hkalam Samson chu SSC Ralkap ni manle vanlong buala an tlai hnu in Myintgyina an kwa Ṭhani an thla ti lo tia thei ase KBC Ranak Petu Reverend Dr. Hkalam Samson chu December ni nga Chinland Thailand ram khopi Bangkok a khwatlon dingin a thoi manle vanlong bola atlai aton hi ase SSC Ralkap ni ram leng chhater an du lo cha a manle vanlong bolin an thla Ṭhan Myintgyina an rakwa Ṭhan chun Myintgyina aphakin SSC Ralkap ni an tlai Ṭhan tia thei ase Reverend Dr. Hkalam Samson chu SSC Ralkap Sakhanoran Kamanta an kalpi a hauman ni an pe tlai khori lo tia thei ase an thla Ṭhan changti thong kan thei chu kan ilom tuk asina in atu bantukin an tlai Ṭhani pe tlai kho ase lo tika chun kan lungre a thei ngai tia KBC pastor Pakhat ni achim Reverend Dr. Hkalam Samson chu SSC Ralkap ni an tlai ruanga KBC ni san December ni nga Zaanlei adu lo nak Ṭhan an chwai aran nakin chwa Ṭhan dingin an langter Jamua nu Pakhat Thahnak Hlathlainak kan Tlaih Upadi Ning Dantatnak kan Tlaih An-NUG ni An Thah Hna Sagaram chen jamu khwa PDF Ralkap na athatu chunga atel tia anruwa minu Pakhat Thahnak muichol kong hepe tlain Hlathlainak kan Tlaih misai an si songa answalnak chu Upadi Ning Dantatnak kan Tuah lai tia An-NUG ni jan December ni nga Ṭhan an chwa Meithal nak Tuah kong hepe tlain in New Zealand benak songni an chiami Upadi he akal mi asi cha a Hlathlainak chate in kan Tlaih Meithal konga PDF Ralkap ani tel lo song Upadi ning Hlathlainak kan Tlaih tia run benak le he a pe tlai mi trambam ngai tu song kan chimna tia an langter SSC Ralkap ni Meithal nak an Tuah mi vel te hi PDF ni an Tuah mi asi ti in thong dik lo an phauzar mi chunga Iral rinding le chuban tukin SSC Ralkap ni Meithal nak an Tuah mi bantuk in mizapi chunga Tuah velo dingin An-NUG ni PDF sina ral rin apek na An-NUG chu Federal Democracy phung azul mi le adir kam tu kan si bantukin nu Pakhat Thahnak kong hepe tlain ram chung khoi ka mun pawa Meithal nak umti lo dingin kani swam lai tia
an cha than chwa mi a chun an lang ter chi Pakhat KIA ni SSC Ralkap Pathum An Thah Hna hnuwa ka deuh na ka zual Pakhat pengmo pungkhwa ponga SSC Ralkap Pathum chu KIA PDF ni An Thah Hna cha chuka hmuna ka deuh na ka fak te thai ase Nizan December ni nga chuna uniform shuklawin ral aveng tu SSC Ralkap Pathum chu PDF An Thah Hna cha SSC Ralkap ni ral lam an sial chu ral lam asial mi Zuralam asian mi pol zulam shuang KIA PDF ni an ka na cha ka deuh na ka zwal ngai tia KIA he ne nya mina ummi na sinin thai ase Zaanlei swimilam panga shongin ka deuh na ka chhuak I Zaanlei swimilam paruk le cheu tiang shong Meithal thong adai ri lo SSC Ralkap ni twal chung mi an umna ka shyangman an ka cha a mo pongkhwa mi na chu an cham di tia phakan ummi pakhat ni achim SSC Ralkap Jatma som thum le pathum ko tang bachalian cheu khatin SSC Ralkap zakhat shong tha sang an sapna cha a ka deuh na ka zwal khomi asi tia twal chung mi na ni an chim KIA le SSC Ralkap kar ka deuh na kong alang ter tu ka chin media na song ni mo pung hunrama December ni nga Zaanlei ka deuh na ka zwal ngai SSC Ralkap som jet leng le KIA brigade pakwa battalion paruk kar ka deuh na ka chhuak tia an lang ter KIA brigade pakwa battalion paruk hundam pha kan kalat kong lam ton na ka alwan cha December ni hni lewa SSC Ralkap bampu no antong I athi mi la a hliam mi antam khautia KIA ni an rak lang ter brigade pakwa battalion som li le pali hundam ha December ni hni lew zonga thil a chomi SSC Ralkap pol chu an Chinland ya KIA ni bomin kan rak pa no na cha a SSC Ralkap pani liam ma an pu tia KIA ni an lang ter Division penga SSC Ralkap ni phungki siangin an khangpina khote pathumin khwami kulle sari an Thah Hna Sagaram chen division peng moju kong khwa yangkoin chi phungki siangin chu SSC Ralkap ni main an khangtia division peng brothers prosin in thai ase Nizan December ni nga jing swimilam pasari le minute pakula SSC Ralkap pol chu moju kong khwa an luti phungki siangin chu an khangtia thai ase SSC Ralkap pol chu moju kong khwa an luti phungki siangin an khangchol chu hnuwa khwami in pakhat song an khang I khwami pakhat song an thlai tia twal chung mi pakhat ni achim SSC Ralkap ni division peng lekhin u peng ramria ummi Dantat khwami mong u yiku Hlun Kuso Nejin Miutu telin khwami hlenga song an Thah Hna chun tapwa do khwami ong mintan tan chu Diha Pakhat chomu chun le mulung telin khwami hlei khat song an thlai chapna tia division pen brothers phuni cha Ṭhan an chwa mujung sangboi chung bompo anho ronga minung pali hliam ma an pu Mundam kul mujung khwa chunga sangboi chunga Nizan December ni nga Chinland ya bampu na ka chhuak I twal chung mi minung pali hliam ma an pu te thai ase jing swimilam hlei kha shongin number pani sangboi chung chunga min ngal lo mi sham tai phuni ku che bomin an pu no te thai ase chu bampu na ka jung chung ummi chaji pakhat inza oktu pakhat le chawhlan pi nak chatla pala tu twal chung mi pani hliam ma an pu tia twal chung mi nani an chim Jing swimilam pasha le khat kara ase Shyam Ṭlaih mi nani ku che bomin an pu no na cha a minung pali hliam ma an pu midang zong hliam ma pu mi an khau men zong arok mi te tia chim chap hliam ma pu mi chungin pa pathum chu an hliam ma fa tuk cha a mola miang se in pia an kalpi na nu pakhat chu a hliam ma afak lo te thai ase Bom apo anu chan tlom pala SSC Ralkap po tu sangboi zunga an rak kali che Hlathlainak an Tuah sangboi zung chu hlana bom voi ni nak tlom lo an rak po anu changna tia thai ase Pakhat chung ka deuh na ka karen Ralkap ni SSC Ralkap le BGF zathum som thum le Pathum An Thah Hna Ke ni hunrama alwan cha November thla chunga ka deuh na voi zani le voi som kwa chhuak I SSC Ralkap BGF zathum som thum le Pathum an thi zani som thum le pasari hliam ma an pu ke ni ulein Ralkap som thum ni ramle mi phun cha nun nak an pek I som duk le parat hliam ma an pu tia ke ni hin December ni ruka cha Ṭhan an chwa Ken
ko tu le mun ram pengkom pasari chunga brigade pakhat ta chung pengkom brigade pahni chongu pengkom brigade pathum yongle pim brigade pengkom yongle pim pengkom brigade pali jawe pengkom le pengkom pathuma ka dauna ka chhuak tia thei ase brigade pakhat mun rama ka dauna voi som thum le voi thum achhuak e ssc Ralkap somli le pali an thi somli le pakhat hliam ma an tuar brigade pahni mun rama ka dauna voi hlei sari achhuak ssc Ralkap somnga le pathum an thi pasha hliam ma an pu brigade pathum mun rama ka dauna voi som thum achhuak e ssc Ralkap somli an thi kullakwa hliam ma an tuar brigade palia ka dauna voi somli le voi khat achhuak ssc Ralkap somli le pariat an thi kulleruk hliam ma an pu brigade pangale paruk ka dauna ka ssc Ralkap za somli le pariat an thi e za som thum le pakhat ni hliam ma an pu chu chunga ssc Ralkap pakul leng kan sho piak na tia an langtar brigade pakhat in bgf pakhat shyam na me cdm atwa e brigade paruk in palek pali anungin kan Ṭlaih na chupina wale lam palek sakhana palek pahni churi thai si he kan Ṭlaih na tia khen uni cha Ṭhan an chwa khen yu ko tu le mun rama ssc Ralkap le bgf ne no shin chau vau an buar e twal chungmi na chu an shem an Thah Hna nu ssc Ralkap le knla knd au kara ka dawnak ni fatinin achhuak tia thei ase ssc Ralkap kan daunak bu kan sho e yangung khwa kan chwa tak changti in khochung chol chang to pdf ne an langter khochunga achol chang ngai mi chuan che pdf Ralkap bu chu kan sho changi yangung khwa kan chwa tak chang atu chu tlang chungmi umnak mun kan phan chang tia an langter khochung chol chang to pdf Ralkap bu December ni thoma an sho e tlang chungmi umnak muna pezulin an dir Chinland tia thai ase chuan che penga alon chia August thalewa ji phiu kung khwa boile chungtel minung paruka thana konga khochunga chol chang tu duin che pdf ne kan twa mi ase tia an langter chuan che penga harna ka phun an ton cha an umnak mun a chwa tak mi an umban tukin chuan che Royal Defence Force tu chu pezulin ral kan tu ri lai tia trdf en jambo ngai tu ni achim chuan che penga shambonin ssc Ralkap adaumi chuan che Royal Defence Force guerrilla phule chuan che ranger an si chu chunga bu guerrilla phule chuan che ranger ni an bu an shona kong an langter chuan che peng shambonin achol cha me guerrilla phule chuan che ranger ni chuan che peng chunga ssc Ralkap thongpe tu le khwa boy sangboy na songfim kan film hlom na tia an langter mundam kola cycle battery tunak in pakhat akang mundam kol molemian khwa outchin sanglam lam thara cycle battery tunak in pakhat akang tia thei ase ni hin December ni rukjing le similam pali le minute kollenga shonga lam tharlama ummi dot ni in pakhata cycle battery tunak in battery alin tukcha apuak e in akang tia twal chungni nani an chim Zaanlei cycle battery chu electric mayan tun e ashido an phi tak an phil cha a alin tuki atun nak pong a ummi motor pakhat akang cha a in zong atlai chi chuina kang ruanga minung ai hliam mi la thimi an umlo tia chimchap in akang mi chu molamian peng Meithal phu yamangya mi bom chan tu phu emergency in bom chan tu phu le sang chunga ummi na I bomin mei chu an phal tia thai ase kan balu pengpin ta khwa chu ssc Ralkap ni an khang cha in khulle in li achiam Sagaram chen kan belo pengpin ta khwa chu be thalian sa thum som kwa le paruk in ssc Ralkap sa khat shong ni jan December ni nga singlaya avoi thum nak an khang cha in kulle in li achiam tia chun hla in kan balu chol chang tu bu sanin thai ase ssc Ralkap pol chu chatin chi khwa le ya an umri cha a atu tyang pin ta khwa mi na chu an khwa an lut ngam ri law ssc Ralkap ni bom zong aken ke pa an mandi cha a ni thum ni li nu longa akhwa an kir khaute lai ka deunak sei man lawin ssc Ralkap ni in an khang tia an langter pinta khwa chu in rong zaruk som thum le panga umna khongan pakhat ase
alwan cha August ni lai sari lewa awai Khatnak ase Ralkap ni anrak khang I in som thum le in nga arak chiam November ni lai thoma awai ni na kan khang than cha a in som thum le in ruk arak chiam te thai ase Pinta khwa akhang tu ase Ralkap le bil so chini alwan cha December ni li a Chung chia khwa an khang hu in shamngan le shame pinta khwa an khang hnuwa an lut pongkam khote na zong ra sha in an sam de te thai ase ni jan December ni nga jan se peng pa ji khwa akhang tu ase Ralkap san ni shong chu ni hin December ni ruk jin le ya chun hla penga ralam an sial I jing sui milam pasha shonga in time khwa an lut ase Ralkap ni ralam an sial cha a chun hla peng po yo nyong kai minta taya tadong le in time khwa min ha chu himnak hmuna an sam tia chun hla kan balu chol chang tu phusan in thai ase alwan jan November ni lai saria pinta khwa akhang tu ase Ralkap ni bam an man mi chukum som nga le kum khat tuk pa pakhat ni alam swal cha a ake pakhat abul te thai ase tu zan kan Thawngchimnak chuma avial hin kan dong teri lai kan Thawngchimnak asham thona dong tang kan zau tu mi pinan di lak chunga kan ilom tuk shingshan thai jinga Thawngpang thar he kan itong chan te na lai kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chau dingin kan in som na